milli duygularını uyanır. Tataristan Kim Tatarca söyleşin. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye dünya ol bir devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları. Qoydağına yaşasanız da, qoydağına işleseniz de, boy tilimiz ömür boyu yaşasın idi. Bizning ko'p g'azablar, ko'p mehnatlar chekkan millatimiz isen qolsin edi. Shuning uchun tirishsak, shuning uchun kuch qo'ysak edi. O'zimizning millatimizni saqlash uchun butun kuchimizni qo'yamiz. Tarbiyali turgan, mana bizning yolqinni o'qiy turgan bolalarda mana shunday milliy his, tatarlik tarbiyalarga tirishamiz biz. Onu oşıqdan-oşıq jurnalda yazıb olmasa da, biz bir keş məktəblərdə yürüyübüz bütündə, balalar bilan işraşabız, oşıqdan-oşıq söyləşəbіз. O vaxtlarda biz indi balalarga aytamiz, özü bizning millatimizga xizmat etdingiz. Özü bizning millatimiz uchun kerakli kishilar bo'lamiz. Bir Türkiy Tatar dünyası, ol bütün dunyoga tege kuch-qudrat, g'ayrat bera turgan bir g'alam. Şunu biz tuyup yaşayız. Biz bir-birimizni hurmat etarga tegishmiz. Chunki ko'pgina mana bizning o'ngishsizliklarga ko'z solsak, biz Tatar kishisin yaratmaydi degan shunday qo'shiqda birinchi shunday ta'sir qolgan. Bilgili ko'ngillarimizda, yuraklarimizda olay tugul ol. Millatimiz bizning zo'r martabali. Agarda sen qo'yadir o'z Yaraqda bo'lib, mana o'z Tatarlikni ko'rasan ekan, uning ishlari bek yaxshi tugul ekan, ona hech shaksiz yordam etarga kerak. Yangicha bir yidroq bo'lib, shulay birlashib, ko'maklashib, bir-birimizga yordam etib yashashga tegishmiz. Mana shu. Biz birlasha olmaymiz. Biz ekranlab o'zimizning milliyligimizni, o'zimizning mustaqilligimizni yo'qotib boramiz. Qizg'onish. Mana bütün dünya Tatarları da bu hafta uylasınlar idi. Bizim Tataristan'a nindidir yerdemli şu gözlükten çıkıp kuşasınlar idiler. Birleştiriyor gözlükten çıkıp. Bir yaktan bir çılamda bizning milli tüsmirlerimiz joyla bara. Min bir bulsak idik, birden bulsak idik. Hem her kişi ikinci kişinin de ne özü şekilde o kişi ikenin anlasaydı diye aytam. Mana şu anlashu bulsa bir kişi ikinci kişiga yamanlık kıla almay. Ko'pmi izola chektirganlar Tatarni, ko'pmi quvganlar, ko'pmi taratganlar. Lekin Tatar shunda da o'zining tatarligini saqlab qola olgan. Buning uchun bilmayman, narsa bo'larga kerakdir, qonunda narsa bo'larga kerakdir. Lekin menga qolsa kishining bizning gen darajasida, kishining qon darajasida solingan davlatchilik sen boshqalar bilan bir retdan bir yuqori millatga, yuqori davlatga ega xalq degan narsa. Mana shu narsa kishi ijro etgandir. Biz albatta bugun Moskva tarafından da ko'pchilik siyosatchilar tarafından da o'zimizning davlatchiligimizni unuttirgan turishlarning misollarini ko'ramiz. Siyosatda u bir yerdan chiqalar, lekin menga qolsa kishining eng birinchi boshida bo'lgan ish davlatchilik. Shu davlatchilik boshına solingan kishi bir qachonda o'zining kim ekanligini, qaydan ekanligini, kim ulu ekanligini unutmayacaq. Mana Tatar har kim o'zining qo'lidan kelgan qadarisin, hatta boshida bo'lgan qon darajasida saqlangan shu davlatchilik o'zining bir tegizlar orasida tegiz millat ekanligini anglagan ravishda shu o'zining qo'lidan kelgan qadarisin o'zining yanashasindagi millatdoshini, do'stini ishlasa, menga qolsa, shundan ortiq ish bo'la olmaydi. Albatta qishqirga bo'lar, albatta qanoatsizlik bildirga bo'lar, lekin kishi eng birinchi sharoitda o'zining qo'lidan kelgan ishni ishlarga tegish. Shu qo'lidan kelgan ish ul sening eng yaqin kishiga yordam etib, maqsadimizga ko'pgina vaqt o'tsa-da erishsak degan tilakda qolaman. Qizg'anishga qarshi Rossiya ko'lamida shuni sezamiz biz. Millatlarni bitiruv yo'lida bora. Bu endi ko'pdan bora turgan siyosat Rossiyaning. U bir millatni bo'larga tirisha. Ne uchundir ruslarga masalan kerak, ayrim davlat Tatarlarga yaramay. Har bir davlat, har bir xalq o'zining davlati bo'larga tiyir. Shuni Gruziyani olamiz, hamda Ukraina, ondan sonra Litva, Latviya, Estoniya, kichkinagina xalq Estonlar o'zining davlati borlikka keldi. Bizning maqsadimiz u davlatni qaytaruv. Devletimizni turg'izuv, bizning davlatimiz bo'lgan ham bo'lajak.
Безгә татар телен саклап калырга кирәк икән. Безгә татар милләтен бигрәк тә саклап калырга кирәк икән. Әлбәттә, Россиядә һәм Татарстанда бигрәк тә Казанда инде бер шаукым үтте. Без инде башны иеп куркып йөрмибез һәм без үзебезне безнең татар икәнлегебезгә горурланып йөрибез. Бусы зур җиңү булды безнең, әйме? Ну менә хәзер ул шаукым бетте. Без миңа калса тагын кысыла башладык. Тагын без әкрен теге бер генә юнәлештә түгел. Әлбәттә, бу теге Мәскәүнең позициясе көчәюенә килә торгандыр. Ул позиция ансы көчәю начар түгел, дәүләтнең аякка басуы да, бай булуы да, халкы әйбәт яшәүе дә. Әмма монда мин бөтен вакытта да безне татарларны аңлап бетерәләр икән дип әйтә алмыйм. Мәскәүнең политикасына, чөнки ул күбрәк ул федераль политика бәйләнгән буйсындыруга килгән политика ул. Моны нык кына тырышырга туры киләчәк. Чөнки безнең, мәсәлән, Төркиядәге кебек үзебезнең аерым дәүләт юк. Ну тырышырбыз, булдырырбыз дип уйлыйм мин. Һәр татарның күңелендә башында ул мөстәкыйль дәүләт булса, шушы сәяси көрәш аркылы акыл аша, акыл белән форсат чыгыр, татарның дәүләте булыр. Минем һич шигем юк. Милли тойгыларны Безнең Татарстан кем татарча сөйләшә. татарлыкны саклый. Әйбәткә омтылу. Татар халкы, татар дәүләтен яңадан кул хәлендә Төрки дөнья ул дәүләте булмаган милләт. Татар язмалары.